na-62 abantwana bayi-3. Indlu ke yaphela ukwakhiwa ngo-96. Ngabese kuba nento esingasazwani nayo ngokuthi yena aphume ayothandana namantombazana ngaphandle. Kanti kwalapha ekhaya mina ngiyasafara. Tana babhuti wakhe sibakhulisile bebayi-5. Kwaba wami wabo-6, kwaba ulo wakabhuti wakhe, kwaba omunye wakasisi wakhe. Saba yi-10 ngasendlini. Ngiqaliswe ukudobha uma sengasasebenzi, ngiphelele umsebenzi ngoba kwathi isikhathi ubaba aphuma emsebenzini ngoba wayeshilo ukuthi emalini zakhe angeke ngithole nesenti eminyama. Ngibabizile la ukuthi bazothatha udoti. Mangithi ngiyaklina uyangisukela angithuke. Sengiphila ngenhlamba endlini ngiyashaywa. Kumele kumamelwe yena ngoba igama likhiphayo uthi mina ngifundanga nyanga esikolweni. Sifike kanjani lana sithando sami? Uba kwalakhaya wahamba uzoma lana sithando sami izalana mama. Wangitshela ukuthi mina ngeke ngithole nesenti ezimalini zakhe. Every day makaqala bekangibamba ngamawashini makakokoda ngimvukela ngishaya. Ukubeka umunye umuntu isandla it doesn't make things right. Bekangakheli iphanga engaka isika ngapha nangapha. Uma ugijimisa umuntu ngephanga usuku ngamboni. Kusho ukuthi isithunzi sakhe kuwena asikho. No njoba khuluma ngephanga nje ebesicabanela zona lezi zinto lezi. Lo muntu udivozile. Uyaphika ukuthi uyenza idivorce, uphika phansi kwa magistrate. Mama